n'uruzinduko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye na bamwe mu bayobozi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Secretary Marco Rubio, umwe mu bantu bakomeje kugenda bashyira igitutu ku Rwanda, ndetse akanavuga ko ibijyanye n'u Rwanda yakomeje kugenda abishyira mu nshingano ze. Secretary Marco Rubio rero akaba yaganiriye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bakaganira ku bijyanye n'amasezerano ya Washington ndetse n'uburyo bakomeza kugirana imikoranire ijyanye no mu by'umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero akaba yagiranye ibiganiro n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, aho habaye n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inama ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye barimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye n'ubukungu, aho baganiye ku bintu byinshi cyane bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ibi ni mu ntambara ikomeye cyane, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushaka amabuye y'agaciro akunze gushakwa ku isi hose, by'umwihariko mu guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa. Bikaba ari ibintu bikomeye cyane. Ngiye kubagezaho rero ikiganiro cy'ikinyamakuru France 24, aho baganiraga ku bijyanye n'ibiganiro bagiranye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byari byatumiwe ndetse n'impamvu y'iyi nama yabaye n'abatumirwa bari bahari, impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa. Un chiffre, un élément chiffré pour planter le décor, si vous voulez bien, Florent. Quand on parle du secteur de minerais critiques aujourd'hui, umunyamakuru yatangiye agira ati reka duhere ku mibare, ku kintu gifatika cy'imibare kugira ngo dushyireho ishusho rusange. Flora, iyo tuvuga urwego rw'amabuye y'agaciro y'ingenzi muri iki gihe ku rwego rw'isi, Ubushinwa bugenzura 60% by'ubucukuzi na 90% by'itunganywa ry'amabuye y'agaciro. Ibyo bigaragaza ubutegetsi bukomeye Ubushinwa bufite kuri uru rwego. Urwego rufite akamaro kanini mu ikoranabuhanga rigezweho, mu bwenge buhangano AI, mu guhindura imikoreshereze y'ingufu cyane cyane no mu by'umutekano n'ingabo. Bityo intego y'iyi nama iri kubera i Washington iyobowe na Rubio, umuyobozi wa diplomasi ya Amerika, no kugabanya no guhangana n'izo mbaraga z'Ubushinwa muri uru rwego. Afurika rero uko bisanzwe ihinduka urubuga rukomeye rw'ihangana ry'ibihugu bikomeye. Kuki ibi bihugu byatoranyijwe? Ngiyi impamvu y'ikibazo mwabajije. Reka duhere kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umukinnyi w'ingenzi cyane muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Iyo tuvuga cobalt, coltan, lithium n'andi mabuye y'agaciro nk'ayo, intego ya Washington ni ukugerageza kubona amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ni bimwe mu biri kuganirwaho muri gahunda y'amahoro iri mu biganiro. Nta masezerano arashyirwaho umukono, ariko Washington iri gushyira igitutu kugira ngo bigerweho vuba. Harakurikira Guinea, igihugu gifitanye umubano ukomeye n'Ubushinwa mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni igihugu gikungahaye kuri bauxite no ku butare bw'icyuma. Vuba hahumvikanye itangizwa ry'ikorwa ry'agace ka Simandu, ahari ubutare bwinshi cyane bw'icyuma bushobora kuba ari ubwo bunini muri Afurika niba atari no ku isi yose. Bityo naho intego ni ukwegera ubuyobozi bw'icyo gihugu kugira ngo buhoro buhoro amasosiyete y'Abanyamerika nayo abashe kwinjira muri uwo murimo. Hanyuma Kenya nayo ikaba umufatanyabikorwa w'ingenzi w'Ubushinwa muri Afurika. Ni kimwe mu bihugu byakiriye ishoramari rinini cyane ry'Abashinwa kurusha ibindi byinshi muri Afurika. Ni igihugu gifite umutungo munini w'amabuye y'agaciro, no muri iki gihe hari kuvugwa ku buvumbuzi bushya bw'ahari zahabu nyinshi. Zahabu nk'uko mubizi ni icyuma cy'agaciro kanini cyangwa ibuye ry'agaciro kanini, ariko kandi zahabu ikaba ifite akamaro k'ingenzi muri izo nganda twavuze.
turavuga ku mabuye ashobora gutuma Kenya ihatana n'ibihugu nka Sudani. Bityo rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ingenzi kuba abayobozi b'iki gihugu bari ku ruhande rwabo mu buryo bugaragara muri iyi politiki ya Amerika muri Afurika. Muri uru rwego imeze ite nyirizina? Ese bikorwa mu byiciro bitandukanye? Impuguke yagize ati yego koko hari ibyiciro byinshi nk'uko mubivuze. Icya mbere ari nacyo shingiro rya byose ni ukubanza kugera ku birombe, ni ukuvuga guha amasosiyete y'Abanyamerika uburenganzira bwo kugera ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibyo bihugu, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Guinea no muri Kenya. Umunyamakuru ati ahenshi usanga biri mu duce twitaruye kandi bigoye kugeramo. Ati ni impuguke akenshi biri ahantu hitaruye. Mu mbabarire nari ngiye ku ruhande gato. Ubwo iyo ni impuguke ari kuvuga ivuga ati si amasosiyete y'Abanyamerika gusa ahubwo n'andi masosiyete afitanye umubano mwiza na Amerika ashobora kuba ayo mu Bwongereza kandi hari menshi, cyangwa ayo muri Australia. Icyiciro gikurikiraho ni uguteza imbere ibikorwa remezo, icyo bita politike ya corridors, inzira y'ubwikorezi n'ubucuruzi. Urugero twagiye tuvuga kenshi hano ni koridoro ya Lobito ihuza agace kitwa Copperbelt muri Afurika yo mu karere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia na Angola. Iyo nzira ihuza ako gace k'umutungo mwinshi w'amabuye n'inyanja ya Atlantique. Turavuga ku muyoboro mugari w'ibikorwa remezo ufite uburebure bwa kilometero 1700, gari ya moshi, imihanda n'ibikorwa remezo by'ubwikorezi n'ububiko. Umunyamakuru ati bityo bikabona inzira yo kugera ku nyanja kugira ngo byoherezwe hanze. Ati nibyo rwose, kubera ko ni ku nyanja ya Atlantique haboneka inzira y'amazi ijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butaziguye. Kandi vuba aha hatangiye kuvugwa indi koridoro yitwa Liberty Corridor, inzira y'ubwisanzure iherereye mu gace gahana imbibi n'ibihugu bitatu bifite ubutare bwinshi bw'icyuma. Twavuze Guinea mbere, aha tuvuga Guinea, Liberia na Cote d'Ivoire. Igitekerezo ni uguhuza ako gace nako n'inyanja ya Atlantique binyuze ku cyambu cya Monrovia muri Liberia. Ni umushinga uri guhatanirwa muri iki gihe n'itsinda ryitwa Ivanhoe, itsinda rifite inkomoko muri Amerika na Canada rishaka gutsindira ayo masezerano kugira ngo riteze imbere uwo muyoboro. Bityo rero ni umufatanyabikorwa wa Amerika. Muri make igitekerezo cy'Abanyamerika ni ukwegukana ibirombe byo gucukura, ibyo bigaherekezwa no guteza imbere ibikorwa remezo bizatuma ayo mabuye ajyanwa ku isoko ry'Amerika, bityo bakongera imigabane yabo ku isoko ry'uru rwego rufite akamaro kanini, amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane. Umunyamakuru akaba yahise amubwira ati twavuze uruhande rwa Amerika, ikibazo gikomeye kandi Abanyafurika bo bungukira iki muri ibi byose? Aho niho ikibazo nyamukuru kiri. Impuguke ati birumvikana ko kwinjiza Abanyamerika muri urwego rwe rusanzwe rwiganjemo Ubushinwa bifasha ibihugu bya Afurika kudahera ku mufatanyabikorwa umwe gusa, ni ukuvuga gutandukanya abafatanyabikorwa. Aha tuvuga Abashinwa n'Abanyamerika, ariko twanavugamo Abarusiya kuko nabo bafite uruhare rukomeye muri Guinea mu bucukuzi bwa bauxite, iyo ni isoko ya aluminium. Twavuga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, nubwo ari abafatanyabikorwa ba Amerika, ariko tuzi uko umubano wa Buruseli na Washington uhagaze muri iki gihe. Bityo ku Banyafurika inyungu ya mbere ni ugutandukanya abafatanyabikorwa. Inyungu ya kabiri isa n'igaragara neza, ni iterambere ry'ibikorwa remezo, kubona imihanda, gari ya moshi, ibyambu n'ibindi bikorwa remezo bihenze kubaka bifasha gukurura indi miyoborere y'ubukungu
kandi bigafasha no kwagura ubukungu butari ubushingiye gusa ku bucukuzi. Ibyo bishobora gutanga imirimo si mu bucukuzi gusa ahubwo no mu buhinzi n'izindi nzego. Ibyo ni inyungu igaragara, ariko hari kandi aha niho hashobora kuba umutego ku banyafurika n'ubushobozi bwabo bwo kuganira no gusinyana amasezerano abafitiye inyungu. Bazabasha bate kuganira mu buryo bungana n'inkubi y'umuyaga imeze nka Amerika? Undi mutego ni ugukomeza kuguma mu bukungu bushingiye gusa ku gucukura no kohereza hanze umutungo kamere mu gihe hakenewe kongerera agaciro ibikorwa imbere mu gihugu hagamijwe guhanga imirimo myinshi ku rubyiruko rwinshi cyane rukeneye akazi.